Imes paudamiyeng tabiri basingbu ahanu maktada binitana taram na usabagaloyana kurumjari. Hauzik paudamasi maroyo pau pijari. India da COVID-19 ge active case lakh kuntra mari lising tarahum doi chatruk ni puni thoi yaure. Nongmada miyoi chama khak vaccine kapna bagi order laiki badagi miyam warona ba yaunare. Loyana COVID-19 second wave thengana ba lengang lakhaliba thabak thoram singi awat apa Prime Minister Narendra Modi na yengsinkre. Mapungayo Paulo Birasi. Malemgi oina hauzik phawada coronavirus na miyoi crore taramanga lakh kunipa lising humpumanga sahum nipuma thoi nahankre active case na crore taruk lakh lising humdrani thoi sahum kuntra manga oiri na badagi phagalakhibana crore nipan lakh maudra manga lising maudra sanga humdra manga ni laikhidabana lakh kuntra ni thoi lising ani samri kuntra ma thoi ni hauzik phawada virus asina khwaidagi saitheng nanglaba lebak asi United States na oiri lebak asida hauzik phawada case crore ahum lakh kunmari lising kunmathoi sanga kunmari thengnakre active case na crore ahum lakh tara nipa lising nipu mari samri humdra nipa ni amasong laikhidabana lakh manga lising humdra tare subna nipu manga ni ani subada India na oiri lebak asida hauzik phawada case crore ama lakh maudra pa lising kunmanga chatruk subna mari thengnakre active case na lakh kuntra mari lising tarahum doi chatruk nipuni thoi ni nabadagi phagalakhibana crore ama lakh humpuni thoi lising maudra doi subna ahum ni laikhidabana lakh ani lising tara nipan samapan yangkhai mapan ni ahum subada Brazil na oiri hauzik phawada lebak asida case crore ama lakh niputaret lising yangkhai mari samapan tara thengnakre active case na lakh tara ni thoi lising humpum doi satrat kumathoi leiri nabadagi phagalakhibana crore ama lakh kuntra lising marpum doi sangwa yangkhai ni amasung laikhidabana lakh mari lising taret chatruk kuntra mapan ni India ge oinasu Maharashtra state na hauzik phawada case lakh niputaret lising kunithoi samri subna ama thengnaduna ahanbada leiri state sida active case lakh taruk lising humdra samri yangkhai pa leiri nabadagi phagalakhibana lakh kuntra pa lising marphuma thoi chatruk yangkhai ni pani amasung laikhidabana lising humdra sani marphumari ni ani subada Kerala state na oiri state da hauzik phawada case lakh tara taruk lising kuntra nipan satra humdra nipan thengnakre active case na lakh ahum lising kuntra pan satra marphum doini nabadagi phagalakhibana lakh tara ni thoi lising maudra humdoi sangwa maudra ni laikhidabana lising manga samri subna manga ni ahum subada Karnataka state na oiri hauzik phawada state na case lakh tara taruk lising ama sanipa humpumanga thengnakre active case na lakh mari lising kunmathoi samri yangkhai taruk nabadagi phagalakhibana lakh tara mathoi lising humpumari sahum maudra ni pan amasung laikhidabana lising tara taruk subna tara mathoi ni Manipur state ki oina hauzik phawada apunba case lising kuntra ni thoi sangwa kulumdoi thengnakre active case na lising ani subna humdra mathoi leiri nabadagi phagalakhibana lising kuntra subna kuntra ni ngasi miyoi taret laikhidaba loyana laina asna laikhidaba miyoi samri kuni thoi yaukhre Amaromda Kaksing district ki oina mafam kayada laina asna nabagi sang nongmagi hengalakpana maram oiraga Kaksing ima kaithel wabagai kaithel amasung Kaksing lamkhai hayengdagi horaga numit taret ni thinglagani haina thajaba yaba mafamdagi phangba paw amagi matung inadi mafam sing ase thingba khaktana tana mafam sing ase lairiba dukan singsu thong hangbagi matamsu ayuk pung 6 tagi nungthil pung 3 phawbada oiragani hairi Kaksing Higher Secondary School amasung Kaksing Makha High School su hayengdagi community isolation center sing oina hangdoklaba yai hairi Kaksing district ke manung chanalaiba community health center CIC wanguda covid vaccine kapnaba ahaloiraba kaya thomjinarakpadagi nongmada miyoi samakhak vaccine kapagi order laikhibadagi miyam warau nakre hana primary health center PIC oiramidagi lengasna CIC gi thakta onkhat kibadagi hospital asiga thangnana laiba kumbi kendra hianglam kendra amadi thangnana laiba district singi
khungangsing miyamda ana layeng khudong chaba phanganbata tana covid ki vaccine kapasu hospital asda laknabadagi hospital authority amadi hospital management committee na yamna kana honaduna ngasi phawbada miyoi lising ama sahum henbada vaccine kapthokre haina management committee gi lusingba ts damena phongdorakli magna hai nongmada miyoi sama khak vaccine kapnabagi ayaba leibasina sahi nipu mangagi mathaki ahaloirba sing yauna lakliba miyamna waroba kaya su yaunare ngasi khatada miyoi samri hena register tawrakhi haraduna ts damena makhatana hai covid-19 gi hidak kapningbagi sang nongma degi de koi wang lai pam PIC sidaso mi se raswoiba hogalakhi atamdu da ihan hanai koi vaccinated mi nifu ga nithoi ka kapa hobadagi nongalaga 60 da haigali mathangda double hengalaktana megi tang ani phawusida wang lai pam PIC sida ngasi bawda koi gi vaccinated say the member lising amaga chahum khare hena sibawda kap khare haidana thamjare aduna government side tagi vaccine khare jamna athubada ekoi supply tobidakna ba haiduna su hanana ekoi mera boot corona mukta amadi my boot corona free campaign gi sarwamo oina wangkhem kendra gi manung chana leiriba mpham singda social worker kharibam jiban singana kendra sigi manung chana leiriba sarangpat maning leikai turel wangmada COVID-19 positive oirakpadai containment zone oina lauthokraba imung singda alu hawai thau ngarina singba san thana polong kya mateng pangkhre amadi containment zone oina leiriba kiyang wangmataba youth welfare association gi member singda su angamba mateng pangkhre hairi Ziribam sub district hospital haina su khangnaba si kuiraba matamdagi doctor nurse amadi grade 4 na singba post kaya hangduna lakliba si ngasi phawba marilenaba singna thausa wasadana post ngasi phawba hanghanduna thambiri karigumba Ziribamda malengi oina hauze covid-19 gi ani suba web kana lanthengnariba si laklabadi doctor taramari nurse mari amadi grade 4 kharasna function tawriba si second web 19 covid-19 si lanthengnaba ngamgadra doctor sing nursing amadi grade 4 gi award pa leiriba si Ziribam locality da matik charaba kaya leiriba sing asida priority pibiduna hangliba posting asi atuba matamda mention binaba amadi health to paibiriba honorable chief minister na matang asta miyeng sangbiu haina Desam local district council gi president L Bilax na thadorakpa pa amana hairi matam sangaidagi matam kuingaidagi mari leinabasingda hangiba posting asi akoina award lei haiduna hajakiba amadi hospital gi side dagi che thaduna award leibasing asi megapinaba haiduna hajakiba kayamsu leikre ba covid-19 asi Ziribamda second wave asi laklabadi doctor taramari hojik leiriba amadi nurse mari leiriba amadi grade 4 khara leiriba asina function tawriba asi second wave hojik kanna lanthengnariba asi lanthengnaba ngamgadra haibagi wahangduni hangjaningiba COVID-19 is second wave lakpagi siraba matamasida Kaksing district deputy commissioner ngahak leitena transfer tawbagi order thoklibasi kudakta handou haina joint non-government voluntary organization Jangbo head office Kaksing secretary publicity na thorakpa cherol amana phongdorakli cherol astapalibadi hauze Kaksing deputy commissioner asi ing kumjali singani kungi October thada join tawbani India ki mafang kudingda COVID-19 second wave ki akan basaitheng nangduna miyam ha ka launa wanari asigumba siraba matamasda tha kharata thabak paiba horiba deputy commissioner bu transfer tawnabagi order ama thoklibasi yamna maram chade Kaksing district ki DCSC toina sinbasi angakpa phawi masina sakhot thorangi thabakta kumang sausinba ngamhande phibam punama asi kupna khanthabiraga transfer si khudakta handokpinaba Jangbo Kaksingna Marilenaba authority gi miyang singsalakli Thawbal police SP gi miyang makhada Lilong police nupi personnel sing yauna Anjuman ga punna Lilong atawkhongda thiba humbagi thabak thabada miyoi ama huralakpa activa ga konana phare gari konana pharabadu Singamayum Farib Khan sahi 38 apokpa Singamayum Abdul Salam Lilong atawkhongdagini maki mayumda thi humbada Honda Activa number low driba ma phangle gari ki toolbox manungda lupa lesing humdra su
ꯌꯥꯎꯔꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯇꯣꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯒꯥꯃꯌꯨꯝ ꯏꯝꯔꯥꯟ ꯈꯥꯟ ꯆꯍꯤ 13 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯔꯥꯖ ꯈꯥꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤल 30ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯘꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯏꯝꯔꯥꯟ ꯈꯥꯟ ꯐꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ Socialist Students Union of Manipur SSUM ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜꯗ ꯁꯣꯛ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯀꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ 2018ꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ CBSEꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ SSUMꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯞꯅ 8-10 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ CBSEꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥ ꯇꯨꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ SSUMꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅ ꯇꯤꯛꯅꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ SSUMꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯈꯔꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ SSUMꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ SSUMꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की वोबगाई केंद्र द बेस्ट तौबा यूनाइटेड डेवलपमेंट कमिटी सलाइना मोहम्मद शकीर अहमद पु कुमजा 2019 की अंगन बसरुकता पांथोकदबा 12 सुबा मणिपुर विधान सभा की मिखलदा 36 वोबगाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा मियांगे अमत ngairaba mirep oina puthoklegani haina lauthokre ngase khelakhongi mipunchangda pangthokpa pawgi mpham amada UDC salai president Abdul Salam na hai lup asigi lusingba sing yauna phamki miphamda mot amatoina lawkiba warepna Shakir Ahmad pu mirep oina ba project tobani वोबगाई केंद्र दा फुरुकी खेनबा थमदना मियांगी फंगफम थोकपा हकसिंग चपचाना फंगनबा अमदी चखोत थौरांगी थबक कया पाइखतपा हाइबा पांडमदा शकीर अहमद पु मिरेप ओहेनबा वारेप असि लौबनी मियामनसु मतेंग पांगबियो हाइकी ngasi पावगी मफमदुदा सरयाखिबा शकीर अहमदना महापु वोबगाई केंद्र दा मिखल थेंगनबा UDC सलाइना प्रोजेक्ट तौरे हाइबा ताबदा लुक असिबु तौबिमल खंगबा उलदुना हाइ ngasi asi माकी पुंसिदा ख्वाइदगी पुंगनिंग नुंसिबा नुमितनी अमरमदा महापु मिरेप ओइरो हाइना ताकपिरकपा असि महाकीदी लाइबक यामना फबा अमनी UDC सलाइना अमदी वोबगाई केंद्र गे मियामना मंगोंदा थमलिबा थाजबा लेमना मांगलोय हाइकी Sakina makatana hai वोबगाई केंद्र से हिरम खुदिंगदा सोथरबा केंद्र अमा ओइरे माइ मसिंग हक्सेल लंबी थोंग साना खोनाबना सिंगबा हिरम खुदिमक्ता अतोप्पा थंगनरिबा केंद्र सिंगना वोबगाई केंद्रदगी यामना हेना मांगजिल थारगा चतख्रे वोबगाई केंद्रना मनिंगदा लेहौरे मरमदुना सिगुंबा वाटपा सोथरबा मयाम असि मेंखनबा महाक मिखलदा फाइट तौदुना मियांगे अनिंगबा चपचाना थुंगहलगे हाइना लेपले हाइकी करिगुंबा महाकना माइ पाकलबदी UDC ना अमदी वोबगाई केंद्रगी मियामना पामलिबा चखोतपा मांगजिल थाबा वोबगाई केंद्र अमा ओहेनबा हाइबदु सोइदना थबकना उल्कनी मियांगी थाजबा लेमना मांगलोय हाइनसु सकीना मखाताना हाइकी सोथरबा अमदी अवातपना थल्लबा केंद्र सि अनौबा अहोंबा अमा पुरक्तुना अनौबा केंद्र अमा सेमनबगीदमक्ता आई अमदी UDC की साइटगी अंगंबा लेवलदा दुना माइ पाखिबा तारगदी प्रजा मयांगी थाजबदसु मांगहंजरोय लोइना ngasiगी लाउनरिबा अखोगी हक फंगद्रे अखोगी चाथुंग फंगद्रे अखोगी चाथुंग अमदी हक मांगहनख्रे हाइबना लाइबा खोलावसी अखोगी टीम अमदी अहाकना माइ पाखिबा तारगदी असिगुंबा खोलावसी अमुक हन्ना
प्रजा म्यामदगी ताहनदबा हाइबसिगी पांदमदनी हौजे लेबासदा कोविड-19 सेकेंड वेब थेंगनबा लेबाकना लखोलिबा थबक थौरमदा ह्यूमन पावर वालिबासी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यंगसिंख्रे कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी दा मेडिकल इंटर्न बुसु सिनबा वरेप लौख्रे MBBS फाइनल ईयर तमलिबा सिंबु टेली कंसल्टेशन अमसुंग माइल कोविड केस सिंबु मॉनिटरिंग तौबदा सिनगनी हाइरी BSc JNM क्वालिफाइड नर्सिंग सु सीनियर डॉक्टर सिंह नर्सिंग इमेंग मखादा फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटी ओइना सिनबा याई कोविड थेंगनबदा एंगेज तौदन सिनरिबा मियोय सिंग अदुना निमित चामनी थबक तौरबदी गवर्नमेंट की थबक खलकपदा हेना कुदोंग चाबा पिगनी हाइरी कोविड का मरी लेनबा थबक सिंगदा एंगेज तौदन सिनख्रबा मेडिकल स्टूडेंट्स अमदी प्रोफेशनल सिंगबो इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट फॉर हेल्थ वर्कर्स ओइना खुदोंग चाबा पिगनी नीट PG की एग्जामिनेशन था मरी यथोखरे सही असी अगस्त 18 की ममांगदा एग्जाम पांगथोकपा यारोय कोविड मैनेजमेंट दा इंडिविजुअल्स ओइना निमित चामनी सर्विस पिरबदी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट दा हेना प्रायोरिटी पिगनी हाइरी नोमाइजिंग निमिकी नुमिदांगदा पेशेंट कुनमरी सिखिबगी मरमदा कर्नाटका गवर्नमेंट थिजिनबगी ऑर्डर थोखरे थौदो अदु चामराजनगर दा लैबा हॉस्पिटल दा लायेंगदुना लैरिबा पेशेंट कुनमरी अदु ऑक्सीजन फंगदबदगी सिखिबनी हाइरी हॉस्पिटल अदुदा पेशेंट साम निफुमरी लायेंगदुना लैबनी लैखिद्रबसिंग अदुगी मनुंगदा कुलुमदोइदी कोविड की ट्रीटमेंट तौरिबसिंगनी थौदो अदुबु थिजिनबगी दमक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पाना IS ऑफिसर शिवयोगी कला सतपु हापख्रे थिजनबगी रिपोर्ट नुमी हुमनी की मनुंगदा सबमिट तौगदबनी हाइरी अमरोमदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जनरल सेक्रेटरी अमदी कर्नाटका इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवालाना स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मोरल ग्राउंडा फम थादोकदबनी हाइकी अरोइबदा मरोयपा अमोहना पिजद्रिंगै मांगोयना मियामदा निंसिंगजबा कोविड-19 की अनिसुबा वेब की सैथेंग असदगी अखोय खुदिंग खरा मखै साफनबा वैक्सीनेशन तौथोलसी लोयना लेंगाना पीरिबा सना कांगलोन फेस मास्क सोइदना उपा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa खुदसा हैंड सैनिटाइजर नत्रगा सापोन तोइना हामदोकपा लोयना मियाम पुनबगी थबक थौरमसिंग तौबिदबा हाइबसी ngakna चटमिनसी अरोइबदा मरोयपा मुखाना पिजरी इंडिया दा कोविड-19 की एक्टिव केस 1,33,13,492 यौरे नोंगमदा मियोय चामखक वैक्सीन कापनबगी ऑर्डर लैखिबदगी मियाम वरौनबा यावनरे लोयना कोविड-19 सेकेंड वेब थेंगनबा लेंगांग लखोलिबा थबक थौरमसिंगी अवात अपा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यंगसिंख्रे नसिगिदी पाउदम पिजबा मतंग असलुसिंजरे मियंग ताबिरिबा सिंगु खुरुमजरी।